米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。O nanu PTR ita tu tapang ko sakaira no pafalucuan。我们因信主而有盼望。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakatusa a Korinto sakaspat atsepang enam kusafa atusir suarsa urasaka caai ko mamatulur kami talajua manur-nur ko tireng niam a sakala sawalan nikaurira masafaloh ko falujua niam saan。因此我们从不灰心，虽然我们外在的躯体渐渐衰败，我们内在的生命却日日更新。哥林多后书4章16节。Sarikakaau darajua o citulasai ko ijer atau fana ita atau iraai aja ko kararimaan no tatirengan ita nika yomi sa ijer kita amitier tu kawas i jai kaca lumahar kuno alinguan a orib ita tanagtag ko pasolin no falujua ita tu kawas。虽然我们的力量和智慧有限，并且我们的肉体总有软弱的时候，但当我们在信仰上尽心尽力时，我们的灵命必定会不断成长，对主有坚定的信心。Mitolon kita， 我们同心祷告。Kapangau lamaan kaku to saka pakahatili ako to nikararima no tatirengan ato saka caau katulad upalujo ako amasarujo amitier i tiswanan pakifalujuan ako to nilemakan iso a taramaknay a lemak i urib ako ta matumas no dipahak ato dihatay i lalumak no mako。上主啊，求你帮助我，使我能够忍耐肉体上的软弱，并且在信仰上不灰心，忠心信靠你。我将你在我生命中所成就的奇妙作为常存心里，使我的内心满有喜乐平安。Pakai ni italamaan nay angangan utapang di Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。